Arimo ba junior secondary kuma tiania west baritete arimo bangi ba GSS kuma irasine barabagwitana mbere kuthomethia antu abatana na bomu chimanione bakiari baitete mukana kiri arimo bangi ba GSS barabate kuthingatira untu bona kurukinende nibanyiletie batithomethia mwanka thirikari itherete ya ugebwa koti na kulikithia mubatu yo ya michara mwaniketwa ndeto mukiromitheka aina chona njira indiko Oba school de vera atire ibane nontombi twabera nontotomo era bange we don't have money but hii miguu Mungu alitupea tuwete amaro kera tote kwanda nya support nyangare kanambi maoro yato na yore tuwete na aciari batotethia kwira ana bubo bane nontote bubaita school kuma rozo toto bantu kwiko kanere ko ikuma royo rokere naru yoto ba mwanka naru tabe kubathirie naru kuma royo ni arimo ba junior secondary kuma tiania west bakeya na mukana kibamwe bao barabara mikwatanira nabo kimugomo yoraba etethetie na mbere school ends betu ba primary na JSS that is the teachers na tongoria babeku tafadhali rekia arimo benzetu beye batunge kimandamano jaja bamwe benu bariwe botunga mkono lakini watunga mkono atea ukira mwarimu mumwe kana baire beye baitane skuru na bangi be na ubarabareni nya bawimbiye bokwona to yagwitana na uchukuru iu ibu bore ndato na no ntwana bau batina babwitana mwarimu bo weto mwere ka baire butigeta ubangi batano ome bo bagaitana skuru yonthe bo bagaitana bau baire ko to rugare kaneni nabo butigo bekiro gwa Kuto supporti ninya thai ko mwe twagira na tukwaria ne teacher atwira ndi batuga turekeria no ntunu wetu na inya cukuru ingete gwitwa kamaro turugwa ko mwarimu mwe wetano turira ndi teacher murekie na hotigio mwikira ogwa tware the same murekie nteba rekia mwarimu ou o senti mwitho rekia mwarimu we yatunge na inyamu moi mwarimu gatiga wita cukuru utibati kutha we nau na inya cikuru we wita cikuru and teacher atibati kutha nau na wenda tukumwira tukamwira tau kuringana na boba ina mathina kithumba yaraya baingirite mugomone yu twetha gikoti design batwe katothulumi na atochuni ntobieto na pero one compensate for the months we have worked and they have taken and to confirm to PNP. Yes, ndio tunataka walimu. Natoa the contract yetu na yombete iratwe ya stipend because it is not a salary, a stipend. Etu ekabando is subject to deductions, NHF, NSSF, house levy, all that money. Out of the 20,000, there is almost 16,000. Those are illegal businesses. Yes. Then we are not getting back to class. Until then, we look for justice. Fight the rights yetu. Ngiri 17 utokorewa uti uchombo tutethia choba tutugeretie kuringa mathabu twekeririe tu aticha anga mwarimu ititethia aicho tutethia akora tukore ngo geito are kiwi kibarua na ruwa batu atukuongo thirikari tutitikiria kuongwa kairi batu atukandamizi onto bwambi twathomera subject yele in the university lakini unapata hiyo mwalimu wa Kiswahili anafunza hesabu mwalimu wa English anafunza pre-technical vitu ambavyo hata uelewi. Mwalimu wa Kiswahili atafunzaje chemistry? In grade 8 tunapata kuna mambo ya moles, kuna vitu nyingi ambazo mtu anapaswa kuwa anafanya kama mwalimu wa JS, lakini unaelewa kwamba hatujafunzwa hiyo vitu yote wakati ambapo tulijoin campus. So chenye nasema ni kwamba serikali inatukandamiza. Unapata darasa iko na watoto 60 na mwalimu ni mmoja. Per week unapata unafunza more than 30 lessons. Hata wengine 40. Na pale HOI anaona nani hayuko darasa, unaambiwa uende darasani. Kwa sababu gani? Wanasema wale watoto wanapaswa kuwa na mwalimu pale darasani. Mwalimu mmoja kweli atafunza from 5 wakati unaingia 5 jioni na alianza asubuhi na 17,000. Na 17,000. Alafu natuita tena painters na watu ambao wanapaka rangi elimu. Unawezaje paka rangi elimu kweli? Ruba wite batichoka kirasi mwankarira mendekithia yao yonthe yakaoyorwa thirikari. Achari batigani wa west bamenya atiri anabo bebo nkako. Batu alimo bat JSS itoreko.
on strike to on slow move go wende atiari anabenwa Jesus beba kako ugo geta cukuru na inya atiari bona mwarimu wagita cukuru tutethie ni kumwira kaurite na inya na bau umenya barita na ukuma motheri no ntwarimu bateku Kiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.